Maya pa abak po kaya katamungan. Pag masusyon tayo po ngini in Domingo ng Pentecoste. Pagkabetala po king kaya katang kapag masusyon king banalamisa, ring makatuking intensyones. Para king kapasalamatan da ring makatuki, apostolado ng panalangin, EMHC. Para king kapasalamatan king aldo ng kebaitan da ring makatuki, Jenny Galban, Amara Penalosa Lacambra, Josephine Felix, 60th birthday, para king kaladwada ring makatuki, Restituto Roque, Romeo Bartolo, Gabino Barcena, Esperanza Capinding, Trinidad Capis, Jose Capis Sr., Teresita Capis, Reynaldo Capis Sr., Maria Paz Capis, Arnold Capis, Lian Gail Ocampo, Bonifacia Espinosa, Erlinda Galban, Jesus Galban, Teresita Galban, Wilberto Galban, Juliana Guevara, Vanji Crispo, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Kindalita Pamuklat. Ilagyuning igpa, ampoy nga na, ampoy banal Espiritu. Amen.
Hingginu manatiliya kay kayo. At kaya ang timurin. Happy birthday po kay kayungan. Okay, greet you na ako man po, happy birthday. Siguro po magtaka kayo, naman birthday, ako naman birthday, o ni pag-greet tamong happy birthday. Uling pong iningal do nga itamo pagselebran taya ing Pentecoste, ing panyatang ning Banal Espiritu, at yamo naman iting tanda na ning kay baytaning kay katamong kasalpantayanan. Uling pong rempong apostol ning Ginoo, kinat mula king Banal ay Espiritu, at ila migmuna na lang menaral. Migmuna na lang linwal, at pemalita ing maya pabalita ning kay katang kaligtasan. Itamong ini na pagselebran taya, ing panyatang ning Banal Espiritu, mapuspusta sanang Banal Espiritu, bang kanita itamo mismo, pamalita tayong may pabalita, karendaras ng tamo. Sisyantalang yan katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, ipangisnawa me kay kami ng Espiritu, bibuklod kay kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, ipaniswawa me kay kami, ing Espiritong mamatawad at pakayap. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, ipangsinawa me kay kami, ing Espiritong bibabayo kay kami, king lugod, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos, sa may payang totoo pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Kasalanan niyato,
Manalangin tamo. Huwag paming at siyabanwa, kilubding 50 aldo, pagmasusyan mi ing kaganapan ning misteryo, ning bibolalag mong lugod. Lawin mi ing balayan mong makatipon king panalangin, makabuklat tanggap king apining kay kang espiritu. Datang yasanang mamali, kareng puso mi, at ipawi na ing pamisagsagan king aman wat salita. Kapamilataning metong asiwala at metong adalit, apuryan miyasaneng lagyumo, king tula at kapasalamatan. Ipagkalong mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ring dapat, daring apostol. Inyang mira singaldo ng kapiestan ning Pentecoste, ding sablang talasal pantaya, makatipon laking metong aalugal. Kabudabud, mi kaalingongo, menibatan king banwa, abalamu biyong ning masikan ayangin. Kitmuane ing bale nung nula pakalukluk. Kay bat, ding balamo dakaladilang api, ikit dong mikakalat. At ing balang katawo, mikayatin niya kareti, king tulid na. Mikatmuan langan king Espiritu Santo. Migmula lang migsalita, karing miyayaliwang amano, agpangking pigkalub na karela ning Espiritu. Ating Hudyo ka rin Jerusalem kanito, debotos lang menibatan, karing miyayaliwang bansa ning yato. Inyang dimdam da iting alingongo, mitipon-tipon la ring dakal ataw. Mengas dan langan, uling dimdamdong migsalita ring apostol, king amano ng siswan ning balang metong karela. King pangas dan dat pangamulala, ngarang sinabi. Elangan wari tao Galilea deting tawong magsalitang makanyan. Makananungeni, itamungan daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamo ating menibatan Parsya, Media at Elam. Atin mo namang menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia. Ating menibatan karing Ponto at Asya, Phrygia at Panlipya, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Cirene. Dingaliwa naman kaya katamo, menibatan la Roma. Hudyo ampon paganong mga kumberti king Judaismo. Dingaliwa po menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man itamongan daramdaman talang magsalita ka rin sarili tamong amanong siswan. Sa salitara ing makapagmulalang bage, de patanan ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginoo itubod me ing kekang espiritu at ibayo me ing lupa ning meto yato.
Kurian me ing Ginu o kaladwa ko, o Ginu akakong Diyos, ing degulan mo emunano. O Ginu, ding kekang lelangan, elang mabilang-bilang, mitmuya ing yato, karing kekang lelangan. Nung patluran mo, ing karelang pangisnawa, mga matela, magbalik laking alikabok a ibatanda. Dapot, kabodinan mo lang pangisnawa, kumabsila at ingyato, pagkaluban meng bayong biye. Ing ligaya ning Ginu, manatili sa kapilanman. May paligayan niya sa aking sabla ng lelangan. Manano na sanang ing kanakong pamibule-bule, makabiyaya tula kaya kayo, uling king Ginu, tutula ko. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Alang makasabi, Jesus ginuyo, subali munong patnubayan ning Espiritu Santo. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapot ibatlangan king metong mong Espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyo, dapot metong yamu ing Ginung susuywan. Ating miyayaliwang kagiwan, dapot ing Diyos, ya naman ing babye kareti. Ing balong metong, mirina niyang katunayan, king atsuya kaya ing Espiritu, para king ikakayap ding sabla. Uling ikristo may ngari ang katawan ating dakal adake. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman dakal lang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo at Griego, alipan o timawa,
May binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilatan ning metong mong espiritu. At itamongan, minumtamo king metong mong espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Singkwensya, panalangin, King Banala Espiritu. Talakad tamo po. Meka keni o Espiritu Santo, king kakong kaladwa, iba't banwang sala, ipagkalub kaya. May kakeni igparing maluka, talapamye grasya, karing kaya kang kaladwa, sala kang makayamo. Lubos mamatula, bisitang makasaya, dimlang makapasno, busal ning ugtungaldo. Papawi na ing pagal, makapayas makablas ng pali, manaliling tula, king mapait mong king luwa. mapait ng luwa. Sala ming kabanalan, pusumi kapmuan, ikeng mitmong katapatan, pilubluban kekang pamatulan. Nung alaki Nung ang alakang diwa, diwa, tao tawan ang tiyawaring tiyawaring ala, emo alabanan ni nanumang dewakan. Dungis kaya kasanang wasan, malangi kaya kang diligan, maging lunas kasana, sugat mi pakayapan. Patambutan ding Patamburan palalo, ding hinang siglaring marimla, maliling dalan, king matulit, ibalik mula. Pitong kalam, parati mong ipagkalob, ibeke kaming tapat alog. King masampat King akaw masampat kalyan, ang babye mo pagalaman, ing babye mo kayablasan, ing kayablasan, kaya kaming kaya kaming kaligtasan, kaligtasan, tulang tulang alang alang kapupusan, kapupusan, yanasa. Parangalantaya po ing mayap abalita. Hallelujah. Ah, hallelujah. 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 Ah, hallelujah. Ah, hallelujah. Meka keni o Espiritu Santo, katman mo ding puso ring matapat keka, at palablaban mo karela ingapi ning kekang lugod. Hingino manatiliya kay kayo. At kaya ka antimurin, Pamasa aking maya pabalita, agpangkang sanuan. ligaya kaya ka o Ginoo. Kanitang bengi naningaldo mo rin ita, mitipon lareng alagad. Pakakabat lareng paspol king lugar anong nula makatipon. Ulining takot da karing Hudyo. Dinatang Jesus at tinalakadya pusalda. Hing kapayapan manatiliya kay kayo. Nga nakarela. Pangasabi na niti, pepakit no karela ring gamat na ating katalindikingana. Mesayala ring alagad panakit da king Ginoo. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, hing kapayapan manatiliya kay kayo. Nung makanana akong tinubod ningig pa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis na wana nala, at sinabi na, tanggapan niya ing Espiritu Santo. Nung patawaran nyo la rin kasalanan ng ninuman, mi patawaran la, ingayo patawaran, ela, mi patawaran. Ing mayap abalita ning kakatabong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya payabak po kay kayungan. At iti po, metong yang special day kay katamo. Huling nga ningaldo nga iti, pagselebran taya, ing Pentecoste. Impong pamanipa na ning Banal Espiritu,
karen pong apostol. At tila po may kumpisa na lang menaral, may kumpisa na lang pong pemalita yung maya pabalita ng kaligtasan, mo po king Israel, nune king mabilog ayato. Nanda ko po ngini. Inspired kayo po? Yes or no? Yes. Bang convincing Inspired kayo po? Talaga. Pota po, inspired. Uling ala kong pera. O kaya po, inspired. Pota, ala kayong love life. Kaya po, importante na po ng inspirasyon. Agya nga ako po bilang meto nga pari, potang magmisa ka, inspired ka. Potang deng sisimba, dakal. At deng sisimba, ila po attentive la, king karelang pamanyimba. Makanyanta, sir. At iti po, mamiyang inspirasyon kay kamita. Kaya siguro mas inspired ko nung pong deng mamalengki, kening luwal, simbala pa, bayula po, may nyali. At kanita akit mo, aliwa mo yung paring inspired, pati ila, umpisa na paning paruminggo, inspired na la. Ating ko po nga basa, kimpong social media, kanang sinabi, inspiration makes everything in this world beautiful. Ing kanong inspirasyon, gagawa na ing ganaganaketing yato, iti masanting ampong malago. Bakit sabi ko iti? Karakal pong may paintings at iti produkto nening inspirasyon. O kaya po, atin tamong daramdaman ang mga santing akanta, deti may compose la, uli na ning inspirasyon. O kaya po, atin tamo pong akit beautiful work of art, deti po may create la because of inspiration. O kaya po, mga santing kwento, mga santing telenovela, mga santing love stories, uli na po ning inspirasyon. Kaya po, importante ng inspirasyon king dieta mo. Ngayon po, nung inspired kayo, nung kaya po keti, ing mamye inspirasyon kayo. Pakitapik na po king gulot da. Sige na, tapikan nyo king gulot. O kaya po, soft squish on their hand. Tala nyo naman din gamat da. O kaya po nung asawa yung mami inspirasyon kayo, o tayo mo kaulan ngayon. At sabihan nyo kaya, thank you for giving me inspiration and make my life beautiful. Sabihin nyo na po karela. Thank you for Marinela. Thank you for inspiring me and make my life beautiful. Ako po, inspired ko pa rin ng mga tuwa. Rin ng senior citizen tamo po. Aldoldo, pupunta king Pisamban, manalangin. At kagising na paningabak, kasanting pong damdaman, lalong-lalo nang iningatin tanang bayong sound system na didedicate sarili da kaniti. Uling ila, mit mo lang inspirasyon, King Diyos. Nanuwaring mo rin ang sabihan ng inspirasyon. Iti po, may nibatan niya kitang salitang Latin, in spiro or inspirare. Nanong mo rin sabihan ng inspiro? With spirit or inspirare. Full of spirit. Kalupa niya mo po yan, potang sinalikang soft drinks, pota pong buklat ming boti o buklat ming can, nangakita mo. Itang espiritu na ning soft drinks sa iti,
oozing out from the bottle or oozing out from the can. Kaya kita mo, potang aki may makanyan mabiya. Potang inuman me, very refreshing ya. Tumula ka, pero potang yung soft drinks, maluwat na yung makabuklat, wala nang espiritu ne. Iti, matabang ni. Kaya itabo po nga doon iti pagselebran tayo in Pentecoste. Tamo rin sabihan ng salitang Pentecoste. Kita pong Greek numeral. O kitang prefix ng Pente, which means 50. 50 days na po yung may labas, manibataan niya pong sinubli ang may bingino. Kabilis po yung panahon eh. At iti po, kaya mo po Catholic celebration, doon ay iti metong yung Jewish feast. Atawsan de po iting Feast of the Weeks. Bakit? Tandanan tamo, reng Hudyo, mahilig laking number 7. Kaya nung tataya kayo po, kabitse po yung 7. Uling pong, para karela, perfect number ita. Kaya po 7 weeks after the Passover. Ita naman, 7 weeks after the triumph of our Paschal Lamb. Ninong Paschal Lamb tamo? Jesus Christ. The triumph is triumph over death and sin. Kaya po, it is a double celebration na itamong Katoliko and even the Jewish people. Kaya ka-importante na po, nining kapiyesa na ite. Kaya timdam-tamo po ingatang ebanghelyo. O binalik na katamo, ketang panahon na yung ginung mebye. Yang dasnala rin kayang apostol. Yang dasnala na anuling itsura da. Ginukulo palang mete. Very desperate la. Kaya nga nang sinabi ng katang ebanghelyo, pakakulong la, pakakabat da, uling king takot da kareng Hudyo. Kaya na nung sinabi ng Ginoo, ing kapayapan malatiliya ke kayo. At itang kapayapan na ita, mo po kabod, simple greeting of peace. Nune, iti po, metong yang greetings of peace of inspiration. Kaya po, in-inspired na la, rengke yang apostol. At anong gagawa na kaya katamo ning pong inspirasyon? Niting banal ay espiritu. Mumuna, the Holy Spirit moves us. Gagalo na katamo. Ikayo po gagalaw kayo. Gagalaw kayo. O galaw-galaw lang, baka magkulap. Kailangan tanggalo. At po nanggagalo tamo, mabiyata mo wari. Pero karakalabagay ngini na makamate kay katamo. At nalaring makamate kay katamo. Retang negativity stacking biye. Nino pong nega kay kayo. Kagising na pa ni ngabak, reklamo ng reklamo. Ngabak na naman, mag-obra na ako na naman, ngabak na naman, nakit ko na naman yung boss ko. Kinang pamilya karakal negativities king pamilyang yun Reng pamilyang yung may kakasundo, reng pamilyang may papate-pate, reng pamilyang yung may sasabi. Kaya magdalala pong negativities king biyeta mo. O kaya po, king gobyerno ngayon nampisabihan king gobyerno ngayon yapin itang atimbang, simburitang gawad, sir? Kang impeachment? Atimbang impeachment? O alang impeachment? O kaya mismo king aldoldo tang gagawan, kigobrata mo. Neng kaya nakarakal negativities At po tangita mo po, dakal negativities, nang malyari kay katamo, mabe-burn out tamo. Kaya po karakal tao ngining burn out. Potang ma-burn out ka, milako ka, inspirasyon. Kaya po yung banal na espiritu, nang sasabihan na kay katamo, by one may panlalawe mo king biye, kanega. Nune dapat maging positibo ka. Kaya po ning dimdam tayo mo munang pamamasa,
Anyang ing banal na Espiritu dinatangya bilang bubyong nga hangin o kaya dilang api ng milyari. May nga kintal na rin apostol at may gumpisahan na lapong linwal at nang gewada mirinal lang biye bang manaral. Kaya po king pamanaral da ren po nga liwaliwang tao king liwaliwang lugar timdam dalang miksalita at taintindihan dala. Yapin po itang speaking of tongues. At nang sinabi da, wari rin ni Galilean la. Bakit king pamagsalita la? Aintindihan tala. Bakit nang milyari? Uling mitmulang espiritu, mitmulang inspirasyon. Kadwa po, nano po ingagawa ni Banal na Espiritu kay katamo, the Holy Spirit motivates us. At nano ring motivasyon na binye na kay katamo ning banal ay Espiritu gawatang mayap, gawatang usto. Kaya po sinabi ni kay katamo ning kaduang pamamasa ing kalam ning banal Espiritu our spiritual gifts. At nalarening ka spiritual gifts tangareti, the gift of wisdom, the gift of understanding, the gift of faith, the gift of generosity. Karakalda po rening spiritual gifts sa rete. Bakit din nakatamo ng spiritual gifts? Bang pakit tamo yung kikatang kayapan. Ampo, ing pa mga wata mong gusto, nanda kayo po. Ating ko pang konsensya. Den taong ini, erabalo atin tang konsensya. Naning gagawa ng kikatamo ng konsensya, ilapin po retirit ang kikatamong moral guide, moral compass. Tuturo na katamo king biye moralidad. Lalong-lalo nang ining panahon tangin ang tao wala nang moralidad. Bakit? Tandaan ng kaya pa itang commercial kanita. Itang nga ng, ako ang iyong konsensya. Itang sasaling sabon. Kay ba't pipili ang sabon? Linwali itang kayang reflection. At nang sabi na, ako ang iyong konsensya. At tiro ne, ketang sabon na, dapat nanggaw, salwan. Sana po tangita mo, magdesisyon taking biye. O lumulit ang reflection tamo, sabihan na, ako ang iyong konsensya. Kaya ing banal na Espiritu at iyong katamo, bang kanita i-motivate na katamo, gawang gusto, ampong gawang mayap, at katlo, impong banal na Espiritu, babaywa na katamo. The experience of metamorphosis. Naning metamorphosis? Yapin niya po itang magbayo tamo, na itamo, o mag-transform tamo. Kaya ba nala Espiritu, ta-transform na katamo eh. Kaya po yung itang sinabi ng the late Pope Benedict XVI, everything that the Holy Spirit touches, change. Ngayon tamo po, tintamong laying of hands ne. Nung ing asawa mo, problema me, kabang matudtudjay, laying hands me. O kaya po yung anak mo, masyasabuntok. Kabang matudtudjay, laying hands me. O itang kapate mo, gyang malaw tsake ka, o itang akaki me, laying hands me. At manyat kang sawking banal Espiritu bang ibayo ne. Aga nakaki po itang kakaluguran ko. Ya po known niya for his spices, mabisyuya. O tinatangang kaya, sugarol, babaero, o lasenggo. O niya pong ikatdeking Life of the Spirit Seminar. Big CLSS siya. At kay Bat Kanita, tinanggap yang baptism of the Holy Spirit. At may bayo ya. Mag-umpisa po kitang pangataw ng masanting at maging EMDC ya. Bakit? Imposible ita. Huling yung banal Espiritu iti
babaywa na katamo. Kaya nang sinabi na king ebanghelyo tamo, nung patawaran nyo ring kasalanan mi patawaran la, retang bisang mi patawaran, ela mi patawaran. Nan mo rin sabihan ng Ginoo kanita, na nung eme po rin tanggapan ng banal espiritu king biemo, kami patawaran. Reta pong Couples for Christ ngayon, at chuluketi. Pisa lang mag house to house. Agyang pong tinanggap lang baptism of the Holy Spirit, kaya pong kayabeda, po tami nga matela inspirasyon. Biyayan nyo ng pasibayo. Pagkat yung pasibayo. Ne? Kaya ang iningal do ngay, tinapagselebran tayo in Pentecoste. Nanong ba rin ang sabihan kasi ng inspirasyon? Ano kasi ba rin sabihan ng inspirasyon? From the Latin word, inspirare, with the Spirit. Full of Spirit. Sana kumamutamang banal na Espiritu ngayon eh. Kalupada po rin apostoles, may kumpisada lang may malita aking may pabalita ng kaligtasan. At sana itamo mamalita tamuan kaniti. Uling banal na Espiritu, itamo, the Holy Spirit moves us. The Holy Spirit motivates us. The Holy Spirit metamorphosizes us. Talakad tamo po. Pasyag tayong kikatang kasalpantayanan, itangan po. Sasalpantaya ko king Josik pang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, kay ngagliking upaya ni banal na Espiritu, mibait kan Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebe, pepaita siya banwa makaluklukwanan ni Josik pang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bamukum ka rin mabiyang pong mengang mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang meding mete at king bie alang angga. Amen. Pagkapalitan tamang manalangin king Ginoo, uling ikpaning pakalulub, parati na yung pakiramdaman, ing dalise, tapatapuso at ngatang manalangin, itugtog me ing Espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itangan po. Itugtog me ing Espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itugtog me ing kekang Espiritu, anting mabieda nung kigyato, bustan mong datang ya, bang pasalan at pasiknangan noring sablang ating responsibilidad king politika, bang ing katuliran at kapayapan, ya ang maging aldol dorang masabal, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtog me ing Espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itugtog me ing kekang Espiritu, anting metong amitatawong api king yato, bustan meng pasalanalat ibayo ring sablang ating responsibilidad king ekonomiya, bang ing pamisan metong at pamirakayan, yaing mantabi karing karelang desisyon, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtog me ing Espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itugtog me ing kekang Espiritu, anting metong amasayang dalit king yato, bustan mong pasalanot ibayo ring sablang ating responsibilidad king arti, bang ing karelang obra, iaslagda ing legwan at katutuan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtog me ing Espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itugtog me ing kekang Espiritu, anting metong abuklod ning grasya king yato, bustan mong pasalanot tipunan ding sablang kinalat ding kapalyarian ning bie, ibili mo ing kapanaligan karing pusura, bang makapagbayo lang bie, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtog me ing Espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itugtog me ing kekang Espiritu, anting metong aaklis ning pamanaya king yato, bustan mong pasalanot ang tabayanan ding sablang makaramdam king awos mong munye patuto, king mayap abalita, keti king yato, ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtog me ing Espiritu mo kaya kami, O Ginoo.
Ngeni po aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Pakibatan mo ring panalangin mi o Diyos, singupayat siganan, bustan mong espiritong mabiye, karing puso mi, palaganapa na ing lugod mo, king sablang tao, ngayon manggaman, king alanganga. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. Puring Diyos, metes sa kuluban kay kang kaya pantingay meeting tinape, para kay kami maginyang tinape ning biye. Ni Puring Puring Diyos, Diyos kapilan. kapilanman. Puring Diyos, metes sa kuluban kay kang kaya pantingay meeting, alak para kay kami iti maginyang inumaning kaladwa. Ni Puring Diyos kapilanman.
Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggapya, harapan ng Diyos, panglubos mayupaya. Tanggapan ni sana ning Ginoo iting daon, karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, itubod ming kay kang Espiritu, karetingayin, kapamilatanda, sa upan mo kay sanang, pakamalan mong Iglesia, bang ipakit na ingke kang kaligtasan, king mabilog ayato. Amen. King Ginoo, mantabi yake kayo. At kaya ka antimurin. Tasyoreng pusuyo. Makayat nano, king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ting pasalamatan na kang paratit numan karino, igpadyo sa langanga, at lubos mayupaya, king Aldo iti, tinubunming banala Espiritu, kareng pinili mong maging makirake, king bening bugtong mga anak, hinyadi elaming kayang kapayapan, king misteryo ning kay kaming kaligtasan. King Aldo iti pagpasosyan miya yung dakila mong mula ning kay kang banala Santa Iglesia, yung Espiritu Santo, papabalo ni king sablang balayan, ing bukod mong tunay Diyos, at ing kailangan ng iba't karing dakaldang salita ring tao, king metong asiwala, pangbipasyag yaking metong akasalpantayanan. Ulinita kambering sablang kororing angeles karing king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Diyos mayupaya, mit mo yung banwa, ting labwat, ike kang ligaya, o sana, ikakatas-katasan. Huwag niyang daratang, king lagyo, sana, kakatas-katasan. Waning daratang, king lagyo ning Ginoo. Waning daratang, king lagyo tunay kaping banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan. Pulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laretingayin, king ambuning Espiritu mo, bang para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pasalamat siya kay ka, piraso ne, binyene kareng kayang disipulos at ngana, punangiti kayong anat kananye, iting ka na kong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasabayang pasalamat kay ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana, punangiti kayong anat minum ko kaniti, tingkalis yung kanakundaya, ting daya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bangkit ami patawaran na rin kasalanan, dapten nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Cristo metea, i Cristo me via, i Cristo abia.
Yang iniganakan mi, paing kamatay at pamanyubli ng may bining anak mo, daraw mi ka, iting tinapi ning biye, ampoing kalis sing kaligtasan, laiming pasalamatan ka, ing papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, bang sumuyo ka. Papagkumabaming pagamwa mo, ni kaming ansanang misulu-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu, kanakan me o igpa, isang iglesia makalaganap king meto yato, bang bigyan na piking lugod, kambe ng liyo na kaya kaming papa, i-Florentino, yung kaya kaming obispo, de sa blang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman din kapatid ming pepainawan at maninay subling mi, ampore sa blang miyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ngan karapat dapat magkamit king bilang angga, bang kayabi ng Maria, ing Birhening Duning Diyos, kambe ng San Jose, king esposo, kambering sablang apostol ang pore sablang banal at inupad king malmong kaburian king kakabaning panahon purian dakat paligayan kapamilatan ng Kristong kihang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ikpang mayupayang tutu kagumning banalay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman king alanganga. Ngini po manalangin tambit mong kapanaligan at lugod king ikpa karengamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Sambay niya ing lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintway niya ing loob mo. Ketiking yato, ating banwa, mi pamintway niya ing loob mo. King kakanan mi, King Aldo Aldo, ibiebuke kami, ibiebuke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay sa ulking tukso, nunay ikabos king marok. Kabos mo kami o ginugi sa blang marok, maligod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasawpaning kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at mirigtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Huling yarian, ating kayo payan, ating ligaya manggaman, kingalanang Panginoon Yesu Kristo, sinabi ka rin kay apostoling kapayapan lalakwat ko kay kayo, yung kapayapan ko, babiyag kay kayo, emo sa baligdan din kay kaming kasalanan,
Nunilawan mo yung kasalpantayanan ng kikang Santa Iglesia. Pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo. Ikaw mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo parati siya ng manatili kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Bakit tamo po ngining mikakami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan, kapayapan. Cordero ning Diyos, amilala ko, king kasalanan yato. Kaluluwan mo kami. Cordero ning Diyos, amilala ko, king kasalanan yato. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Nyoing ginutang Yesu Kristo, ing Kordero ning Dios, iyang milalako king kasalanan ning yato, papalatang mayaw, singapuna ning Kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas ning amano mo, kumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo'y dala nakatangan sana, king bi alanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. Hoig paming malugod mananasanang iting pamanganating gapmi kaniting Eucharistia sa upana ingalangang gaming pangayatpus. Papalatilyan mo kesana kareng puso mi at sikanan ning kirang espiritu at kambilan mula ring kala may pagkalub mo king kirang Santa Iglesia. Iti aduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Tempong schedule tamong misa Aldoldo as isla pa po. Ne po, kasi pag-aralan tala pa po, rin kikatamo pong schedule. Pero yung pong suggestion ko, ne, retang Monday, Tuesday, ampong Thursday, 6:30 a.m. la. Ne po. At dito pong Wednesday, ampong Friday, gawan tala pong 6 p.m. Ne. So, i-announce tamo po, kikatamong Facebook, na o kikatamong page, rin pong changes already para ka rin kikatamong liturgical activities, kaya hindi pong kikatamong isamban. Inginu, manatili kay kayo. At kaya ka, antimuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos, may paing tutu, ngigpa, poing anak, ampoing banal Espiritu. Amen. Misa, midaune, metanaking kapayapan, at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Maya, payabak po kay kayungan at Happy Pentecost Sunday kay kayo.